Islam. 20 zanimljivih činjenica koje niste znali. Činjenica broj 1. Islam je druga najveća rastuća religija na svijetu. Činjenica broj 2. Kuran. Najsvjetlija knjiga Islama znači čitanje ili sakupljanje na arapskom. Činjenica broj 3. Islam gleda na raj kao mjesto fizičkih zadovoljstava koje dolaze. Činjenica broj 4. U Islamu postoje dve frakcije, a to su suniti od 75 do 90% i šijiti od 10 do 20%. Činjenica broj 5. Svaki musliman mora otići na hodočašće u Meku bar jednom u svom životu ukoliko je fizički i financijski sposoban. Činjenica broj 6. Tokom zlatnog doba Islama naučnici su bili plaćeni isto kao što su profesionalni sportisti danas. Činjenica broj 7. Veliki broj muslimana se žrtvovao kako bi spasio Jevreje u borbi protiv nacista u Drugom svjetskom ratu. Činjenica broj 8. Muslimani ne smiju konzumirati proizvode od svinje, krv, strvine i alkohol. Činjenica broj 9. Islam dozvoljava abortus trudnoće ukoliko je ona prijetnja po život žene ili rezultat silovanja pod uslovom da je stara manje od 4 mjeseca. Činjenica broj 10. Indonezija je zemlja sa najvećom muslimanskom populacijom na planeti. Činjenica broj 11. 86% ljudi u Egiptu smatra da je smrtna kazna adekvatna za svakoga ko napusti islam. Činjenica broj 12. Burkini je tip kupaćeg kostima za muslimanke koje pokriva cijelo tijelo osim lica, ruku i stopala. Činjenica broj 14. Islam će biti jednak hrišćanstvu po broju vjernika 2050. godine. Činjenica broj 15. Isusova majka Marija se pominje više u Kuranu nego u cijelom Novom Zavetu Biblije. Činjenica broj 16. Mačke su poštovane životinje u islamu jer ih je prorok Muhamed voleo. Činjenica broj 17. Vera u anđele je fundamentalna u islamskoj veri. Činjenica broj 18. Samoubistvo je zločin u islamu. Pokušaji samoubistva mogu voditi ka procesu suđenja. Činjenica broj 19. Amputacija šaka ili stopala je islamska kazna za krađu. Činjenica broj 20. 1492. godine katolički monarsi iz Španije su donijeli dekret o protjerivanju svih Jevreja iz Španije. Sultan Bajazid, koji je bio musliman, poslao je otomansku mornaricu ka Španiji kako bi spasio Jevreje od španskog progona. Za više videoklipova pretplatite se na kanal Pantopedija.